салом мефиристам аз қароргоҳи марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага ба ҳамаи оназидоне ки ин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд дар озодӣ видео канали радиои озодӣ дар ютуб моро тамошо доранд. Шалои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша соати 7 ба вақти Прага дар хидмати шумо азизон бо чанд хабаре ки мехоҳам ба саҳми шумо бирасонам. Имрӯз сешанбе аст 12 феврал ва қабл аз нигоҳ ба хабарҳо дар бораи вазъи боду ҳаво мегӯем. Дар Прага боридани барфро имрӯз тахмин мекунанд. Интизор меравад ки рӯзона ҳаво 3 дараҷа гарм бошад. Дар Москав пойтахти Русия барфи кӯтоҳ муддат пешгӯӣ мешавад ва ҳароратсанҷ 1 дараҷа гармиро нишон хоҳад дод. Дар душанбе ҳавои бороне дар назар буда қарор аст дар давоми рӯз гармӣ ба 11 дараҷа баробар шавад. Хуб, Аҷонсияи назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон тасдиқ кард ки Муродали Алимардонов раиси Агроинвестбонк аз сӯи ин ниҳод бозпурсӣ шудааст. Қутбиддин Сафарзода сардори раёсати тафтишоти Аҷонсияи назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия рӯзи 12 феврал дар ҳузури хабарнигорон гуфт Муродали Алимардонов як маротиба ҳамчун шоҳид бозпурсӣ шудааст. Ба қавли ҷаноби Сафарзода, Алимардонов дар доираи қарзҳои додаи Агроинвестбонк мавриди бозпурсӣ қарор дода шуд. Хабари бозпурсии Муродали Алимардонов соли гузашта сарусадаҳои зиёдеро дар расонаҳо ба миён оварда буд, бахусус пас аз он ки Саид Ҷафар Исмонзода вакили парлумон аз муносибати дағали кормандони мақомоти тафтишотӣ нисбати Муродали Алимардонов нигаронӣ кард. Ин хабар дар сархати расонаҳо қарор гирифт. Муродали Алимардонов аз соли 2015 дар оғози буҳрони бонкӣ раиси Агроинвестбонк таъин шуд ва беш аз 1 сол камнамо аст. Манобеъ мегӯянд ӯ дар маҷлиси имсолаи ҳукумат низ иштирок надошт. Ҷамшед Нур Муҳаммадзода ҳафтаи гузашта дар посух ба суоли хабарнигори радиои озодӣ ки ҳоло Муродали Алимардонов дар куҷост, гуфт ӯ дар Тоҷикистон аст ва фаъолият дорад. Нур Муҳаммадзода афзуд, дар бораи Муродали Алимардонов қазоват намекунад, аммо ба қавли ӯ бонки зери раҳбарии Алимардон натавонист пули мардумро сари вақт баргардонад. Раиси бонки миллӣ афзуд, Агроинвестбонк инчунин натавонист барои берун шудан аз вазъи буҳронӣ сармоя ҷалб кунад. қарзи аҳолӣ аз истифодаи барқ ба марзи 1 миллиард сомонӣ расидааст. Ширкати барқи тоҷик бо нашри ин омор мегӯяд аҳолии Тоҷикистон бузургтарин қарздор аз истифодаи барқ мебошанд. Давои барқ дар бораи қарздории аҳолӣ ҳамеша мавриди шубҳа ва баҳсҳои коршиносон қарор гирифтааст. Ҳарчанд мақомот ба дурустии арқоми худ таъкид мекунанд, аҳолӣ ва ҳам таҳлилгарон ба он шубҳаи ҷиддӣ доранд. Омори ахирро ширкати барқи тоҷик рӯзи 11 феврал нашр кард. Ба гуфтаи масъулини ширкат, танҳо дар соли гузашта қарзи аҳолӣ аз истифодаи барқ беш аз 80 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. Як масъули ширкати барқи тоҷик гуфт, қариб 1 миллиард сомонӣ қарзи аҳолӣ маблағ мебошад ки давоми солҳои истиқлолият ҷамъ шудааст. Дар ширкати барқи тоҷик гуфтанд, рӯзи 13 феврал раҳбарияти ширкат ба рӯзноманигорон расман ин мавзӯъро шаҳр медиҳанд. Қарз аз истифодаи барқ қаблан баҳсҳоеро миёни аҳолӣ ва барқи тоҷик ба миён оварда буд. аз ҷумла ҳафтаи гузашта гурӯҳе аз сокинони шаҳри Кӯлоб шикоят карданд ки кормандони шабакаҳои барқӣ зимни ҳисоби барқи масрафкардаи хонаводаҳо тақаллуб мекунанд ва аз онҳо пули бештар меситонанд. Саид Муҳиддин Дӯст Муҳаммадиён, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд ба омор ва рақамҳои барқи тоҷик аз ҷумла қарзи аҳолӣ бовар кардан ғайриимкон аст, чун ба таъкиди ӯ дар 3 соли ахир дар Тоҷикистон нафаре ки ҳатто 1 моҳ аз пардохти барқ саркашӣ кунад аз ҳаққи истифодаи он маҳрум мешавад. Масъалаи барқи тоҷик бахусус қарздории он дар ҷаласаи солонаи ҳукумати Тоҷикистон низ ҷиддӣ баррасӣ шуд. Бар асоси дастури ҳукумат, вазорати молия бояд барои ҳалли масъалаи қарздории ширкати барқи тоҷик ва дигар корхонаҳои азими давлатӣ чораҷӯӣ намояд. Додгоҳи дар Москав ду зодаи Тоҷикистон Бахтиёр Маҳмудов ва Зафар Раҳматовро ба 15 соли зиндон ҳукм кард. Ин ду нафар ба он айбдор шуданд ки барои анҷоми ҳамлаҳои террористӣ дар пойтахти Русия омодагӣ медиданд. ҳукми онҳо аз тарафи додгоҳи ҳафзаи низомӣ рӯзи 11 феврал эълон гардид. Маҳмудов ва Раҳматов ба гуноҳи худ эътироф карданд. Ҳаммаслаки дигари онҳо Руслан Баширов ки низ зодаи Тоҷикистон аст, қаблан ба 11 соли зиндон маҳкум шуда буд. Абдуркунандаи давлатӣ мегӯяд, ин афрод ба сафи гурӯҳи тундрави давлати исломӣ пайваста қарор буд бо супориши ин гурӯҳ дар соли 2015 ду ҳамлаи террористиро анҷом медоданд. Ин 3 нафар аз ҷониби ФСБ Русия рӯзи 11 декабри соли 2017 ҳамагӣ 1 рӯз қабл аз ҳамлаҳои террористӣ дастгир шуданд.
دوستانی نویای سینو با تحقیق خودکشی محمد جان دولتов خواننده مکتب اینترنت رقمی یکی دوشنبه آغاز کرده است. محمد جان 15 سال داشت و در سنف هشتم میخواند و چند سال پیش مادرش را از دست داد و در خانه یتیمان مسکون شد. پدر و مادرش موقتا در دوشنبه زندگی میکنند. مقامات دوستانی نویای سینو روز 11 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند به خاطر خلل نرساندن به جریان تفتیش جزئیات حادثه را آشکار نمیکنند. یک مصاحبه در این نهاد گفت الکای پرونده جنایی باز شده است و بازپرسی آموزگاران ادامه دارد. تفصیلات بعد انجام تفتیش اعلان خواهد شد. تنها بعضی از آموزگاران و خوانندگان مکتب اینترنت به ذکر نام خود گفتند. میان محمد جان دولتov و یک آموزگار او در مسئله گرفتن بها یکدیگر نفهمی وجود داشته است. یکی از آموزگاران مکتب اینترنت گفت حیران شدیم که بچه صحت و سلامت چرا این کارو کرده است. بعد حادثه مشکلی بهاگیری محمد جان ویردی زبان ها شد. شاید مقامات موی را از خمیر جدا کنند. جسد محمد جان دولتov را روز 9 فوریه در مرکز جمهوری تشخیص طبی و دادگاهی از نظر گذراندند. یک مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت در گردنش داغ سیاه نمایان بود. او خود را به دار آویخته است. مکتب اینترنت رقمی یک شهر دوشنبه یکی از کلانترین مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری به شمار می رود. این مکتب در محله گپرزیم پایتخت جایگیر است و در آن بیش از 300 کودک یتیم و بی‌پرستار تعلیم می‌گیرند. در اداره امبودسمن کودک در تاجیکستان گفتند نسبت به حادثه خودکشی محمد جان بی‌طرف نیستند و قضیه را جدی پیگیری خواهند کرد. ضمناً خودکشی جوانان و کودکان و نورسان بارها مورد نگرانی جامعه شده است، اما خیلی کم اتفاق افتاده است که نورسان در داخل مؤسسه تعلیمی رشته حیات خود را برکنند. مقامات میگویند تنها در سال 2017 در تاجیکستان بیش از 80 نورس قصد به جان خود کردند. یک پژوهش بنیاد اطفال سازمان ملل در 2 سال قبل معین کرده است که سبب اصلی قصد جان خود کردن نورسان و جوانان به بی‌توجهی والدان، بیخبر بودن از حال و دنیای آنها و دور بودن از نوازش و مهربانی است. خب یک خبر دیگر هم داریم وابسته به مهاجران ازبکستانی. ازبکستان برای کمک به مهاجرانش که در قلمرو روسیه وضع ناگوار دارند اقدام نموده است. از جمله به گفته مقامات این کشور آنها شهروندانشان را که بدون مبلغ حجت ماندند و در حالت بدند به وطن برمیگرداند. فعلا 320 مهاجر ازبکستانی که در مرکزهای موقتی در مسکو و سنت پترزبورگ نگهداری می‌شدند به ازبکستان بازگردانده شدند. قبلا مسئولین وزارت مهنت ازبکستان گفته بودند نقشه دارند برای برگشتن 1,500 ازبکستانی هایی که در چنین مرکزها قرار دارند مساعدت نمایند. خب بازم برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستانی ها و تاجیکستان. مقامات تاجیک میگوید ترکمنستان به ماشین‌های کشورهای دیگری که بارهای تاجیکستان را میبرند اجازه عبور از مرز خود را داده است، اما بارکش‌های خود تاجیکستان همچنان اجازه عبور از قلمرو ترکمنستان را ندارند. مقامات ترکمن از روز 4 فوریه به این طرف اجازه ندادند که ماشین‌های بربر تاجیکستان به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان میگوید که تا هنوز هیچ پاسخ رسمی از مقامات ترکمنستان دریافت نکردند. شیرالی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز 11 فوریه به رادیو آزادی گفت مقامات اشقاباد اخیراً به ماشین‌های بربری که از کشورهای دیگر از جمله ترکیه به تاجیکستان بر می‌آورند اجازه عبور از مرز خود را داده است، ولی با گذشت حدود 10 روز و با وجود تلاش‌های مقامات تاجیک جانب ترکمنستان سبب و عامل‌های بستن مرز برای ماشین‌های بربر تاجیک را شرح نداده است. نمایندگان سفارت تاجیکستان در اشقاباد به رادیو آزادی گفتند با رانندگانی که در نیمه راه ماندند در تماس می‌باشند و با آنها وضع را شرح دادند. به گفته این نماینده سفارت از طرف فراب ازبکستان حدود 8 ماشین در ماندند، ولی دقیق نمی‌داند که در ایران چند ماشین بربر تاجیکستان بند مانده است. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شرح رسمی گذاشتن ماشین‌های برکش تاجیکستان را از قلمروش منع می‌کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آگوست سال گذشته به ماشین‌های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شوند. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند که در مرز ترکمنستان و ایران در ماندند و نمی‌دانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی است و این مشکل با گذشت بیشتر از 1 ماه آن وقت حل شده بود. و یک خبر نه آنقدر خوب دیگر در پایان صحبت در ناحیه
رودکی پیوندون جسد پسر بچه 5 ساله رو از داخل سوراخی حاجتخانه پیدا کردند. یوسف سیدفی 5 ساله روزی 31 ینور در نزد خانه‌شان در دهه جوی بودم نویه رودکی غیب زده بود. شهاب‌الدین سیدف عمک یوسف هنوز روز 9 فوریه به رادیو زودی گفته بود بعد از ناپدید شدن برادرزاده‌اش با اهل ده تمام اطراف دو گورستان ده نهر به آب نزدیک ده را جستجو کردند ولی کودک یا علامتی از او را پیدا نکردند. از این خاطر آنها برای یافتن یوسف خردسال از کاربران رادیو آزادی کمک خواستند. مقامات ملیسا نیز در این زمینه پرونده بازنموده این طفل را جستجو میکرد، اما طور دیروز بر رادیو آزادی معلوم شد 11 فوریه پدر این طفل جسد او را از داخل حاجتخانه یکی از همسایه ها پیدا کرده است. گفته می شود صاحب منزل در خانه نبوده است و جسد یوسف خردسال را برای گذراندن تشخیص سودی و طبی به شهر دوشنبه بردند. هنوز معلوم نیست که این پسر بچه چگونه به سوراخی حاجتخانه افتاده است و ما در نسبت مرگ این پسر بچه همدردی خود را به خانواده او بیان میکنیم و چون همیشه در این بخشی صحبت نگاه میاندازیم به قرب اسعار خارجی. برای امروز قرب اسعار خارجی در وبسایت بانک ملی به طور ذیل نشر شده است. $1 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 67 درم و 1000 روبل روسی 143 سومانی و 60 درم است. خب بینندگان عزیز، با سپاس از یک شما که در این صبح بر وقت با چند دقیقه خودتان رو برای شنیدن خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان به رادیو آزادی بخشیدید. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم خبرهای تازه یعنی سرخط خبرهای روز منتظر